sirero igoro negai Shira wakwa munene Shira wakwa sirero igoro tigana nani na maondo makwa shira wakwa sirero igoro negai Shira wakwa munene Shira wakwa sirero igoro madereka tigana nani shira wakwa sirero igoro makai Shira wakwa munene Shira wakwa sirero igoro ona daya me tigana nani shira wakwa sirero igoro negai Shira wakwa munene Shira wakwa sirero igoro Kaine mwega muno Kaine mwega muno Kaine mwega muno Ugana iga Kaine mwega muno Kaine mwega Uga kaine mwega Kaine mwega muno Kaine mwega Kaine mwega muno Kaine mwega Kaine mwega muno Mahali nimefika nimeona nguvu zako Europa ninasema wewe ni Ebeneza Mahali tumefika nimeona mkono wako Ndiposa nasema wewe ni Ebeneza Oh, mahali nimefika nimeona nguvu zako Ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza Mahali tumefika nimeona mkono wako Ndiposa nasema wewe ni Ebeneza Oh, mahali nimefika nimeona uwepo wako Ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza Mahali tumefika nimeona mkono wako Ndiposa nasema wewe ni Ebeneza Oh, wewe ni Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Usiniache Bwana, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Usiku na mchana naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Usiniache Bwana, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Kwa huduma yangu naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Tutaimba hosana, tutaimba hosana. Inua mikono juu. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha tutaimba hosana, tutaimba hosana, tutaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana. Tutapiga kelele, tutapiga kelele. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana. Tutasalimiana, tutasalimiana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutasalimiana. Tutapiga vigelegele, Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe Bwana, umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe umetenda mema. Inuliwe Karido Kanadiga, inuliwe Baba, umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana Kanadiga, inuliwe Karido Kanadiga. Inuliwe Bwana
Bwana siakwane sikwendete. Inuliwe Bwana tukamatie. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Hata warenge anakungoja. Inuliwe Bwana umetenda. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe Bwana saidia. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe. Inuliwe. Inuliwe Bwana. Inuliwe. Anastahili. Anastahili. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana. Oh, haleluya. Inuliwe umetenda mema. Oh yes. Inuliwe kwa apostoli wengi. Inuliwe Bwana umemtoa mbali. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana kwa watoto wangu. Inuliwe Bwana saidia. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetenda mema. Baba umetenda mema. Baba umetenda mema. Umetenda mema. Yesu umetenda mema. Baba 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 umetenda mema. Umetenda mema. Sitaionea haya injili ya Bwana, 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 sitaionea haya injili ya Bwana. Hata wachawi wakipiga injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. Maisha yanaweza kubadilika, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Maisha yanaweza kubadilika, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Mazazi yanaweza kubadilika, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Marafiki wanaweza kubadilika baba, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Na taifa linaweza kubadilika, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Maisha inaweza kubadilika, lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa vigelegele. Kaiwe mwega muno. 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 Kila moja ruka 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 ruka. Hey. Twende namna hii kila mtu twende. Angalia hapa. Weka hivi. Weka. Inua mkono moja juu. Haya. Songoroka. Songoroka. Haya. Hebu angalia hapa. Angalia. Weka. Kamata lokelo. Tingiza kiu. Twende chini.
imeshuka. Sasa tayarisha sasa katika na saidi yako tu. Enda mbele ulikuwa unazienda kule Karumaina. Haya. Na zeke huyu tunakuona. Wewe ulikuwa unaenda Karumaina. Katika vizuri. Wewe ulikuwa na kamata mzee. Seated. Thank you very much. Thank you very much. Si mumefurahi? Leo tumejikubusa nani? James Maina Ng'ang'a, si ndio? We are celebrating is our father, si ndio? Let us put our hands together for James Maina Ng'ang'a. Pigia makofi. Anaitwa Komanda. Anaitwa nani? Komanda. Lakini nimechukua. Si amefika 75. Wazee waende wapumzike. Lakini msiweke live guy Gorumo. Lakini hata akasikia si mimi ni mtoto yake. Atadu. Kwani alikuwa na zaki mtoto kiwete. Kama ameshindwa, unajua mzazi mwenye afurahi kuona mtoto yake akikua, huyo si mzazi. Alinipigia simu nyingine akaniambia, "Ede wabia hawa watu. Nitakuja kuwafundisha kudansi." Sasa unaona ndio naanza kuwatengeneza. Ninaanza kuwatengeneza ndio akikuja hapa tumappreciate. Kwa sababu ako na kakitu ketu lazima atuachilie. Alafu tuite huyo mzee mwingine anaitwa Harrison. Naye akuje wapi? Naye atuachilie kivuguo. Si ndio? Twaitwa kuigira goko no gutogota twita go kimoda. Sema kimoda. Yeah. Tuanze kufieka. Hii Kenya tumepatiwa. Ama mnafikiria kama ni mchezo? Hii Kenya tuko nayo. Mwaka ya kuchukua Kenya sina 2025. Si tuliambiwa 2025 akilikuwa Troya. Tukua Troya, it is in our hands. Kani atia baba ito. Niwe wikara kwa haha ndo menya kama udura maradi na mbere. Tuoire. Tuoire. Mwadhani ya gosho. Simubarikiwe sana. Aki sinawapenda. Sasa tarehe mlisema tarehe ngapi? Ile ya town. Sasa tutafanya crusade Januari tarehe 10. Tarehe 11 na tarehe 12. Wapi? City Center. Sasa sikiliza wacha, inyo muhura makofi mutiramenya niki murahurira. Kotakireka ndikie uhure makofi maritoega. Bwana Yesu asifiwe. Mliona venye tulienda Eldoret? Kulifanyika nini? Tulienda Eldoret tukavuja madhabahu ya Eldoret. Unajua walikuwa wameinua madhabahu ingine huko. Hakuna mtu angekuwa na sauti. Tulipovuja hiyo madhabahu, uliona Ruto wapi? Alikimbia Ishaweli. Alikimbia Ishaweli. Kwa sababu tulikuwa kwake Sugoi. Tukavuja hiyo madhabahu huko Sugoi. Alikimbia Ishaweli. Kwa sababu kama Fred kale na kunywagia maji kalikuwa kametoka wapi? Ishaweli kwa Mama Gena. Sidi aliwaekelea mkono akaambia nedeni. Sasa alienda kwa busi 12. Sasa si busi 12 na tuzikate tuchije busi 12. Tuchijeni sasa chija. Weka damu kwa sufuria. Itajaa ile sufuria kubwa. Sasa damu ya sufuria moja na damu ya Yesu. Can you compare? Can you compare? Ati unapelekea mtu ni anashiria Uhuru na Muthegi. Mimi nilienda nikachukua hiyo Muthegi na kuaga kwangu.
Muda kwa na mudhegi. Nilichukua iko kwangu. Uliza huyo mama ni ameiona. Iko kwa nyumba yangu. Ili alipatiwa na meshoke hivi. Niko nayo kwa nyumba. Na hajui venye nilichukua. Sasa naenda kupatiana na buzi. Ikirani ana. Iki. Niki. Oyo ni furori wa Ngai. Mwambie mwenzako hii ni nchi ya Mungu. Kenya ti yanyu na ti amukore mugeni. Kenya ni yao. Ni amuka mwene muci. Andu a Ngai. Ukogeithia andu. Ni njiguire mukigeithania. Wina ndumiriri. Ukaoheanire ha. Ukamana iguru tu. Munengere microphone. Mumwiriri ageithani handu mumwire amuhe ndumiriri. Mundu ti kwirehire. Mundu ni arari muremi arauga ande guka. Agithio toro ero ekore kundu kuriku. Uko tatu he ndumiriri. Ngai the witu wa kumio. Mwathani akumio. Ndimurire njitagwo. Oh. Ndwaigua andu amatikoragwo guku muru wa baba. No neke wetirwo mission yenge. Ukwire twarie ndumiriri niguo wa heana rugano rungi niguo nikio matana kunyita ta mahe ndumiriri ta ndungata ya Ngai ona ni megukunyita. Ngai the witu akumio. Njitagwo Erikana Erikana ndungata ya Ngai ndiratumĩtwo guku kwi ndungata ya baba. Ndimwira ni munengere bururi uriku. Ngai the witu abai mutige mwikuhura hi mutiramenya tigai gutengera mbere ya ndarama ndungata cia baba kana tiguo mundu etagira ndeto egarika na ndimurire ngorero ngoragia ki mungwethe ndu mutinamenya uria njugire matinamenya mere riu acha ndikumera mukami mugeni atigagiria njau na akiathike eke atia eke uria Ngai amwirite wone kari kuko Ngai eke atia ahingie na ngirwo nginya ngithie makinya ku guku ni undu wa nding'uri koragwo ku atendo nding'uri koragwo guku ni ciugo wa wira nduguthie naki tondu ni meku riu ni njuki kuria mathia meke atia na uria mekaga meke atia kumbe wanyita uguo inyo muthia ko muthia ekai atia no ni ndimurio ndigukwo umo ni ndaima ha ndi ndukanyona ringi kana tigwo ndungata cia baba riu ni ithe ndigiukire na ithe ndikihingitie uge wa Ngai nake ithe Ngai nake ti agiukiahingia we kiumia Erikana mbara ai uthikwo ndiramwiririe uguo ndiramwiririe uguo ni ndikuwe ni ona ni ndikuwe ona ndi ndakuona mundu wa Ngai ndi ni wega kwaria ma nema ndi ndakuona waigua ndari njuke kiumia wituika guku kwina igongona rio hiki na ndakiruka maha njugi uguo hindi yo hiki ndine mekuona mundu te muguruki tondu nduthia na ihinda riaguo ngiuga ni ngukomo nguhiahite muno njuke nigetha nginyike ndumiriri ithe ndikiri nginyu na inyu mwathike ndungata cia baba wanyita uguo mwate ya maguta Ngai ni kumurathi to ni kuri marahura u na mekundu kuriku mena guku thioma ni nguigua no. Ameni.
kĩroko kĩrĩ igũrũ rĩake atĩ Ngai araiga nĩ gũka aroka kũhata ndarahingĩrĩria maĩ ũgame nĩ kweheria areheria atĩ nĩ kũigua mũndũ akũigua na matũ make atĩ Jehova Ngai nĩ atũmana rĩa kerĩ Ngai nĩ atũmana rĩngĩ mũkũigua mũigue Ngai ana marakara nĩ ũndũ wa wĩra wake inyuĩ mũgiragĩrĩria wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere mũkahana tarĩ inyuĩ mũrahingĩrĩria ndungata ya Ngai athiĩ gũthiĩ mũkahana tarĩ inyuĩ mũrekĩra ihingo mũkagiria thiĩ na mbere Jehova Ngai aiga nĩ ihinda nĩ ikinyu nĩ eheria rĩu nĩ gĩko gĩgũtherera torĩa maĩ ma Nairobi River makuaga gĩko ũguo nĩguo atĩ atua kũhata Jehova Ngai ndakuga rĩngĩ Ngai amũiguĩre tha na ũrĩa wĩna maũndũ macio eherie amen Ngai wa mũndũ na mũrathime ndĩrwa kĩgwa mũnabii na Caina tambo tige kũhũra rũhĩ na ndũgateng'agĩre kũhĩka kũhũra tondũ rũrĩmĩ no mũtio ndiĩka nĩ mũĩ ũguo ingĩrũgama haha njuge mũtiri agima rĩ mũngiuga atĩa nĩ ndamũruma kana tigwo ndungata cia Ngai tigwo mũngiuga atĩ gĩthuri kĩu gĩkũrũgamĩte harĩa mbere na materu kiugire tũtiri agima twĩ ciana ndinoiga ũguo no andũ ti agima kĩroho ndiĩ kana nĩ mwanyita ũguo mũtigagĩthiĩ mũkiuma mũrango ũrĩa atĩ mũima harĩa muge gĩthuri kĩu kiugire tũtiri agima ĩhĩ ndoiga mũtiri agima kĩro no anyita no rĩrirwo atware andũ rũĩ makanyo nĩ Gideoni twara andũ rũĩ maka maĩ na arĩa mekũnyua ta ngũyũ maige kĩ nacio angĩ mekũnyua ũguo maige kĩ ona ithe mũtungatĩri ndakĩrĩ Gideoni ndakĩrĩ haha ndagĩtarĩ wa andũ rũĩ kana tiguo mũrũ wa baba arĩa megũkĩnyua ta ngũyũ ithe ndũkĩmaiga kando tondũ arĩa maragiria wĩra ũthiĩ na mbere meku no anyita ũguo mũnabii nĩ ahorere rĩu ũndũ wothe nĩ ũthiaga na mũba rĩu rĩ niĩ nĩ ndakinyangithia makinya na kĩrĩa kĩgiragia wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere ngugĩte ndikwaria mũrũ wa baba ngũka tu njũke o ũguo tu rĩ ona njage kwaria rĩ ũrĩa Ngai ekwendaga kũhingia nĩ eka atĩa nĩ ahingia kana tiguo na nĩ wathĩka na nĩ ndathĩka mũtikĩrathimwo nĩ ithe witũ ndũgĩte mũthuri mũrataguo nake ageithanie Jesu akumia nĩwe Jesi tiaragia mũno athamaki ndũĩ nĩo maragia Jesu agocwo kanĩrona hana mũthamaki asa Ngai agocwo athamaki nĩ aya katiguo rĩu kaũndũ karĩa ingiuga harĩ ũhoro-inĩ ũcio nĩ gũkinya na gũkinyũkia kũrĩ mũtungatĩri tondũ Ngai nĩ amũhete ũthamaki nawe ũtigĩrĩre ũgĩkoma na ũgĩũkĩra nĩ waheo ndũmĩrĩri nĩ Ngai nĩgetha ũkamenyaga kũrĩa ũkũrora na ũngĩaga ikara ta Daudi gũtirĩ kĩũria toragia ngere harĩa ndĩmakinyĩre ndathi nĩ ngũhotana no rĩu rĩ ndikĩkaga nĩ kũndũ ndĩrakĩhutia gagagĩthũka ũkamenyaga mũrata waku na thũ yaku na ndũkahone na ndũgatuĩke ta mũndũ ũngĩenda gũtua ũhoro wa Ngai ta ndini cia matukũ marĩkũ we nĩ mũũgĩ ũrĩa ndĩroiga Ngai agocwo ndũgatuĩke ta ndini cia matukũ maya Ngai nĩ akũhete ũũgĩ Ngai nĩ akũhete ũmenyo niĩ ndigĩthomaga icio nĩ cia matukũ marĩkũ na ithe Ngai ndararia ithe Ngai ndarandũma na ndirĩ wa ndini cia matukũ marĩkũ onake ndagatuĩke wa ndini cia matukũ maya tondũ nĩ ekũnyihio nĩ Ngai no wakinya ikinya rĩa ũũgĩ ũcio ũngĩ na harĩa hangĩkũriga ũria ta ũrĩa Daudi oragia no gũkinyũkithia kĩu Ngai witũ arenda gũkinyũkithia o hanini mũndũ wa Ngai thiaga ũguo na tũthiaga ũguo mũgambo Jehova wateithirie Nuhu waigua mũgambo ta Nuhu wĩnyihĩrie Ngai nĩguo kwerwo Ngai agocwo ithe ndaigua angĩigua mũgambo ũcio wathĩkĩre ũira wa ma nĩ akahonoka we mwene
hamwe na ruciaro rwa nyumba ya tondu mau igithakari athamaki meha ya athamaki na ithuĩ tukihũranage githa tondu tigutheke na ithuĩ tukĩrĩ gĩthaka nĩkĩo ndaiga jeshi itiaragia mũno na cingĩari ciaragia maũndũ mahana mang'ũrĩ nĩ kũmenya ruo rũrĩa tũraigua twĩ kũndũ kũrĩkũ na wathamaki tũkamakinyĩria ndũmĩrĩri to mũthamaki arũgama-rĩ egũcokanĩrĩria nginya ũrĩa wĩ Meru nginya ũrĩa wĩ Mombatha na maya nĩmo maguta ndamũthomera ibuku atĩ aitĩrĩirio maguta nĩ Ngai atuĩke mũthama ahoyagwo kĩrĩra nginya nĩ athamaki arĩa angĩ me thĩinĩ wa thĩ tarora eha nĩ eyũĩ na nĩ amenya ũrĩa twaria na harĩa gũcoka tondu tũtingĩkinyĩte hau tũrĩ na rĩu arahuke na warahuke mũrũ wa baba arahuka Ngai nĩ agũitĩrĩirie maguta we nĩwe mugi nĩ ũrĩa aroiga niĩ nĩ njũĩ ũrĩa ndĩroiga no mwĩrwo no age kũmenya ũrĩa arĩ to niĩ ndikĩrĩ ndamuona nginya TV-inĩ kana ngathĩti-inĩ no we Ngai nĩ atwaranaga na thigari iria igĩthaka ikiugaga mũthamaki ũyũ haha handũ hathire ũguo hatia ũguo ũgagĩthiĩ ũtarĩirio nĩ Ngai mwĩre rĩngĩ arahuke ariũke rĩngĩ ake bũrũri Ngai witũ amũrathime turugame na igũrũ tusimame tu kwa miguu yetu rwĩmbo tũituhoya tũinaga rwa kũhera rwa Gĩkũyũ no atũtongoririe hingo yake rwĩho rwa kũhera simunaijua tu rwa Gĩkũyũ Ngai wa Ibrahimu tutongorie tu na ndagũthaitha tu o harĩa ũrĩ ithenya-inĩ rĩakwa na ithenya-inĩ rĩa kanitha na ithenya-inĩ rĩa kĩgongona kĩa Ngai twambĩrĩrie kũhera nĩ njũĩ nĩ tũhĩtĩtie na tũkehera wega-inĩ wa Ngai nĩkĩo ngũgũthaitha tu ũndirĩre na niĩ ngũtirĩrĩre tũgĩthaitha Ngai tũkĩmwĩra tũrekere atuohere na tũcokie rũĩ mũkaro ũrĩa tũtarĩ tweka twĩkage ũrĩa twathĩte twĩkage tũkĩaga gwĩka twanjie gwĩka atũhe ũmenyo na atũhe ũũgĩ wa kũhota gũtaũkwo nĩ mahinda-inĩ marĩkũ tũrĩ tondũ no korwo hihi na nĩ njũĩ hihi nĩ tũhĩtĩtie tũkaga kũnyita mahinda na tũkaga gũikara mahinda-inĩ ma Ngai na tũkaga gũikara irĩkanĩro-inĩ cia Ngai nĩ twĩyakĩire ithima mĩthũkangu citangĩhota kũhingĩrĩria maĩ twarũgamire nĩ irĩra itaratũteithia na tukirugama na njĩra itarĩ njega tukigĩa na mabundithio na morutani mataratũtwara kũrĩa Ngai endete nĩ ndagũthaitha Ngai tũgarũrũkĩre baba nĩ ndahera mehia maya nĩ ndahera Ngai ũndeithie gũkũmenya ũndeithie gũikara wega-inĩ waku ũndeithie gũikaraga na njĩra-inĩ ciaku baba njarahũra rĩngĩ tũthiĩ na mbere na kũina njarahũra rĩngĩ Ngai nduĩke wa kwarahũka gũikara kĩgongona-inĩ gĩaku ona gwĩkaga mawĩka maku na gwĩkaga njĩra iria ũkũnjatha njĩkage baba nĩ njũĩ na ndanahĩtia ndanaga kũrũgama na njĩra iria ciagĩrĩire ndiaga gwĩka ũrĩa wandũmire ndiaga kũrũgama kũrĩa wandũmire ndiaga gũthiĩ kũrĩa wandũmire nĩkĩo ndagũthaitha baba nĩ ndagũthaitha baba nĩ ndagũthaitha baba nĩ ndagũthaitha tũitĩrĩrie ũtungi wa thakame na maĩ mamwe ngoro yakwa ndũgakire eyana aganu na mahĩtia thambia thele ũnjĩtĩkia rĩngĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte
Ora mesiria agora se acima ano kai wani kuai kuna emu ida vito tadana kana mono kwani kerelia wana jalia na kuitelelia adu gibaga kana mae Herwe baro geto inaga tiga kurakara Jehova ndikane muroe Ngai wa Ibrahimu tiga kurakara. Yes. Peleka maiki kule nyuma. Fungua kinywa chako tu kwa sauti ya utaratibu. Jiombee, uniombee na uniombee kanisa la Mungu. Jehova anasema nimeikuta wakati wa kunyenyekea, wakati wa kunyenyekea. Thank you. We may sit. In Jesus' name we pray. You may be seated. Thank you very much. Thank you. Asante Baba wa mbinguni atatukumbuka. Nilikuwa nimetayarisha kufundishana just the same thing as it's happening, seeking God's attention. Seeking God's attention, kutafuta Mungu, njia za kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakubaliana na nabii hapa. Hakika tumekuwa tukifanya visivyo kwa sababu ya mambo na changamoto ambazo nimekutana nazo kwa hii nyumba, kutokana na watu ambao walikuja wakajifanya washirika, watu wazuri, kumbe ni maagenti wa shetani. Mimi ni mchanga sana kwa kanisa, sijui, sina experience ya kanisa. Nilifikiria kila mtu ni mzuri. Niliona kila mtu ameokoka na anajua kutoa ushuhuda, kumbe ilikuwa nyoka. Nikachukua mayai, nikafikiria ni mayai ya kuku. Nikaenda nikaweka kwa nyumba. Kukakaa kidogo niliona tunyoka tumejaa kwa nyumba. Kumbe mayai ilikuwa ya nyoka. I didn't have the experience. Sikuwa najua. Na mimi nikawaachana na Mungu kwanza, eti nikusikilize, nikupende, nitembee na wewe. Kumbe bora ningesikiliza Mungu niachane na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kutoka leo ninaapa, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Nimevunja marafiki wote kutoka leo. Sitakuwa na sitaki rafiki. Rafiki wangu ni mmoja ambaye ni Mungu. Na nitamtumikia kwa vyote na kwa chochote, bila upendeleo wala ubaguzi. Bwana, naapa mbele zako. Sema amena. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha 2 Timothy chapter number 2. Tutaanza hapo chapter number 2. Tudio tugethoma goka hora. Unipatie kwa Kiswahili maana kuna wengi ambao hawasikii Kiingereza. Ama tuongee Kiingereza leo? Tuongee Kiswahili. Haleluya. So tumekubaliana namna gani? Tarehe 10, 11 na 12 ndio tutaingia pale town
na tutakuwa tukiinua madhabahu mapya kwa ajili ya taifa letu. Kwa hivyo tuanze kuomba kutoka sasa. Hiko ni kutoka barabara ya Kigongona. Huyu ameenda wapi? Nipatie juu kidogo. Hai peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiko ni kutoka kwa Kigongona ya city. Na kujenga madhabahu ya city ni madhabahu ya taifa. Na ukijenga madhabahu ya taifa umejenga, na taifa ni Kenya. Na Kenya ndio imepatiwa Afrika. Kwa hivyo tutakuwa tunajenga madhabahu ya Afrika. Na Afrika ndio imepatiwa world. Kwa hivyo tutakuwa tukijenga madhabahu ya ugetigwa mushia. Eda ukae kuna nataka tutajaa pale, tutadance, tutafuga barabara kama marathon inafugaga barabara, hata sisi tutaifuga. Na tuambie mpaka Sakaja akuje apige magoti hapo chini, aopee mji, apatiane mji na apatiane kifunguo ya mji. Kale gani? Kutoka hapo tunaenda Mpeketoni. Sema Mpeketoni. Kule walisema huku ati hakuna watu watakaa huku, ati huko ni kwa watu fulani. Furorio Gikoyo ni oirwo ni mwene nyaga akihaicio kere nyaga iguru akirwo furorio uyu wothe ukuna nindakuhio twike wa njiarwa ciaku Gikoya ikuruka kurora ng'undu akiona kwe mai kireti kenoru na ngabanoru akioya munyago agitua kuhura kurikia kuhura kihanda mbeu ni muora Kimenyi amenyaga ikiheano enake wakorigwo ikamwarigirwo ni Gikuyu atia. Kimenyi amenyaga igikatia o ikiheanagwo nake wakorigwo arigagwo igikatia in the same line. Wakomenya akamenya na wakorigwo gikatia in the same line. Tiate nigo goka mundu ungi aterere Jehova arauga atere na ungi akabatere aterere Jehova arauga ati unu ukomenya no acha o ucio woga cia mbere hau no ho mundu akorigwo ekorige na no ho mundu akomenya ekomenyera na ndinde kwa imaguru ina okay jigwa imatu mwathani agocwo uguo andu aria maturite mekete maundu maria mekete ndinde kwa imaguru na jigwa eke matu na ndiramwirite haha muraga kuigua na kairi tukarege gwitwa boine gokira kimwira atia spiritual baby urigwo toro haha ate twiguko tuhonokete miaka 50 miaka 50 kuma ria tuhonokire na wira munyoroku muraihu no wikiana kia roho nyi ndukana ndutire wira thiurutire Ngai waku wira ni ndire kundu ndira gutwara no anyita ni ndani ndimwethi tigitita eke Ngai amenye wira waku raigua te guka kundu ati tondu wenda guka kungenia ati kuma ria ndahonokira mwathani aturete na akajika maundu mega nginya kaje kwiyunanga ni uria ikite maundu mega no na kuthini ni nyoka cikarite nyoka cirarwira naku nyoka cia green cia yellow cia na gukunda ni cia blue cirakana mwaki wa blue ciothe. Mwathani agocwo turatwarana tunabarikiwa. Sasa wangapi hawakusikia Kikuyu kabisa? Unajua Kikuyu anajipenda sana. Wangapi hawakusikia Kikuyu? Wangapi wanasikia Kikuyu? Wewe ukusikia kabisa? Hata wewe usikia hiki kitu? Unasikia? Na mbona unainua mkono ukusikia? Si wewe ndio unasema hivyo. Na mbona umeinua mkono? Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Kristo wakati alikuja hapa duniani hakuna siku hata moja alihubiri dini. Yesu alihubiri kuhusu ufalme wa Baba mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna siku hata moja alihubiri dini. Hata kufa kwake hakukuhubiri dini. Kuondoka kwake hakukuhubiri dini. Alipoondoka kwenda mbinguni alisema ufalme wa Baba umekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo. Tunaangalia jinsi ya kumtafuta Mungu. Tumemtafuta siku nyingi.
Lakini katika ile kumtafuta tunapata tumewekwa kwenye mitego. Tumepata tumewekwa mitego, wengine tumetegwa tukaanguka, wengine tumewekewa mavitu hapa na pale. Wameniwekea kiagwira dukata. Nije kirirwo ginya irio haha maundu. Magathi magahura thuru wale ciao, magakuwa tumaĩ na gacuba, magoka magaitĩrĩria irio ciakwa. Ha, tiko nene tija guku tiba. Nĩ ba nĩ ko twagetegagĩrwo. Guku. Mũndũ rathioma. Rima ya borobo sekete na kuete mathuguma mathuru wale ciake. Muthenya ũngĩ haha, muthenya ũcio hiki. Mekuigua sadaka nĩ ciatigwo haha, makoya magathinikĩra thuarĩ-inĩ ciao, magathi nacio. Rĩu ũkĩaria ũhoro wa rogi na ũragani marĩ kũndũ kũrĩkũ? Marĩ nyũmba ĩno. Ndamwĩrire mũgwĩka atĩa? Mũkũiba mũtathũke. Na nĩtũkũmũthika. Halo. Ndĩ na marũa ma gũthikana. Na no ngoka kwa tĩri ũcoke tĩri, mũhu ũcoke mũhu, na tũriganĩrwo nĩ we. Na wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere? No mũtikũhĩtithia rĩngĩ. Nĩ mũrahĩtithirie o kũigana. Twende verse 2. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hao uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa. Uwakabidhi watu waaminifu. Hiyo ndio Mungu aliniambia ya kwamba nikirudi sasa mwaka huu nikabidhi kanisa hii watu waaminifu, watu ambao wanafaa. Huo ndio Ngai arajerire. Ate ni ethurĩire andũ gũkũ arĩa megũkorwo atĩ nĩo ekwamũrĩra na kũnengera wĩra ũyũ ũrutĩke. Atĩ tukiumagara ũguo tuko na watu waaminifu ambao watafanya kazi katika nyumba hii. Mwathani agocwo. Ndio wale watu ambao wamekuwa hapa katika hali ya kunyanyasa kazi ya Mungu. Muliharibu kwa sababu andũ aya no andũ ta 10 mahonokeire gũkũ. Aya ngini matigite maheja makanitha. Maheje tukigwo ni makanitha 5, ono makanitha 20, ono makanitha. Riu niguo ndiramuragia atiriri. Kuu guothe gutirari Jesu guko niguo Jesu aronekeire. Oka kuruta wĩra ya rutaga. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliambia huyu jamaa nipatie. Unajua sasa analala huko. Hai, pandisha juu. Hai. Ya hii mic. Ndio nisiache kustrain. Saki base. Unajua base ikiingia base sana. Hivyo. Hapo. Ya. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uyakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha wengine vile vile. Uta imagine ukiranyoka thio kahunjeria andu. Ate jitereria andu haha maguta nyoka theri thika ate nyoka thio kahunjeria andu. No ngecoka ni gakora andu. Mwathani awasho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema imekwisha. Imefika mwisho. Unaweza kutereza, unaweza kukwama siku nyingi, but one day God will come. If you continue preaching the word of God in truth and in genuinity, one day God will come and vindicate you. One day God will come and make it straight. Hata nimekuja sio mpaka wametumwa. Moke majire ndahitirie. Ni matira mwira wega. Moke kujira haria ndahitirie. Na nima ndiramenya ni hitetie. I know that I am not doing what God had told me to come and do. Tone ndiageria no ikirega tumire hetie kugeria kufembera tugondi tutoi tukiingira kiugo ni ndireciria ni tugo ndicokire gukora nenyo kana na bwe na hiti ciehubete rwa ng'ondu. Na niguo ndiarutire munene ati wagwa kanginya kiugo gwakira bwe kiugo ndihakira hiti kiugo. Rumo yoga kujira ni hitetie ni mani hitetie nilikosea, nilitoka kwa njia za Mungu kwa sababu ya kubebereza. Sasa kutoka leo hakuna nini? Hakuna mabeberezo, hakuna todura kibeberezo bebereza nyoka. Wengine nikabeba mayai mingi, nikabio ni ya kuku na ingine ni ya bata. Ukimenya ndagi ya bata mushiga, na kimenya ni ndagi ya ngoko cia grade, na ndagi ya ngoko cia kesi ya kuria nyama, na macogo ni ndagi ya kuingira nyumba. Turakorire tunyoka tutharire tuihura kuri tutoja. Na turajira haleluya. 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 Mwathani agocwo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nona aya nuthu akarona guku meguku ni undu wakwa ti Jesu. Aya ni njangiri theri ciukite guku cikenda guthie toro nani tigais matiukite gucaria Jesu metereire king'ang'i nona na hitie cere yonaga guko gwa mundu agithie uguo eciragia guko ni guratuika maturite metereire guko kugwe riu nginya ni marahoya mahoya kaguko gutangikwa nikio na riu ngithie uguo Mwathani agocwo. Haleluya. Uwe ina horo cio. Mwathani agocwo. Na mambo yale uliyosikia kwangu. Huyu bana nani hajabadilisha? Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Ndio kiwa tena soja haha. Tushiriki na hiyo mashine maudu mari agereire. Masito. Agimatumito ginya ni ahujia gena gukuja. Na mokaga magaturia maru haha akaya thimu akaya mathimu akeragwo aria kiugo keke akaria arahurirwo kuma nanja agoka agaturia haha ninge ati ohe kigongona meguko turarianira naguo turanyuanira nao matumito mararurwo magoka mene andu ta 5 umwe wa go strike agoka haha ukikamenya maundu maya ri na ndona mundu to ni oka mundu mwega wa Ngai ri taruga mamuthe gitu tuna gikanda ta giki ni oka mwathani agocwo gakiheberia mwathani agocwo haleluya akehwira mutheru wi akehunjeria wega ithe ni nyoka ndio maundu ni ndiraumire mukiki muthenya uyu ungi maundu mandiui na ndema mukiki ndathire kunywa cio ming'ari yarutwo kwa mung'ari ni Harrison na Shang'a na Bagi udagi ukako tondu kuria kwa mung'ari na Shagi tuli andu free kuria ni andu free ni mendaine ndigo wigira kirabuga negera muthuri ucio kire aranywa ono taikaria muthuri ucio thi guko ngego ndungikario no guko ni gukwa ni ng'aragu andu marathi matu iguru Ngai ni kumbura ndiraubura maundu maria ndirire nigetha ndungata ici mothe mwacoka kwa Jehova ahingura mumwire maundu maria ndirathiira guku mumwire andeithie tu ni nemereirwo ndi mutondo-ini andeithiririe tu noke na atume araika othe aria matumagwo moke mandute mutondo na moke manjehererie mang'ang'i maya na nyoka ici manjito ni nyingi na ni ndaturikithirie nige kubagwo ndungi thank you Ngai ni ndaturikithirie nyoka ici ciothe ni maciaro makwa tondu ndecirie ni matumbi ma nguku na mabataki batahire kiangeita watia uguo isi cirandamba ingi na guku ikigandamba na guku ndire thayo na ndikomaga mwathani agocwo riu haha no mundu etagia Ngai ukamwira Ngai uka na ndugacererwo uka undeithie ndire no hoti ndire no menyo na ndiure ngiruta haha ndiui jikaraga uguo rimwe nginya ngari gaka ngahota kwiruta atia ngeruta atia ngeka atia nyume haha mwathani agocwo ngeka atia tondu ni ndiui nginya gikaro haria ngomete ni manyoka guko abiji manyoka kuha wathi manyoka ugakura mathiurukite uguo nuriwona general munyite komanda munyite migwate urietetagira uriethaithanagira to ni we mucingo ucio ni ana uhuthira ni uyu uri urutaga wira haleluya tuthi na mbere askari aliye vitani hajiingizi katika shughuli za dunia maana lengo lake ni kupendeza yeye aliyemweka kwa askari Ngai mimi nilijipende na ingeririe kou askari aliye vitani hajiingizi katika shughuli za dunia maana lengo lake ni nini kumpendeza yeye aliyemweka sasa mimi nilikuja kuwapendeza ati ndokire gukenia ani haha ndokire gukenia roda haha ati nigetha ngena ashirika ati ndiga gwikara ndi ati maji mokemekete hizi ni manyoka ndakenirie Ngai undekere tu ni wega wakwa ri ndikwirwo ri ni ngaruruka ni ndi muthigari mwathiki ndi mutie ndi komanda ndi muthigari mwathiki na ni njui Ngai wa iguru ni ekunjigua umuthi uyu nguma haha anjigua akonde kunjigua ngauma gukwa njigua ino nyumba no tondu ni njui ni ekunjigua ri hata mwanariadha hupewa taji
hapewi taji asiposhindana kwa kufuata sheria. Mwanariadha hata akikimbia na akose kufuata sheria hataweza kupewa taji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata itone tumenye gusharia Ngai. Tujue kumtafuta huyu Mungu. Maana tukimtafuta kwa haki na kweli, kuna kitu kinaenda kubadilika katika maisha yako. Kuna kitu kinaenda kufanyika in your life. God will bless you. God will guide you. God will prosper you. God will turn around your life. Tumepatiwa kila kitu. Mamlaka iko mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakanyanga nge na tukanyaka manyoka na hasitatuumiza. Tutashinda. Mwambie mwenzako, mpatie high five, umwambie tutashinda. Hata kama mimi ni nyoka, tutashinda. Nitabadilika nikuwe binadamu. Halo. Kama umepatia mtu high five, tena mpatie kingine high five, ni mwambie mwambie hata kama mimi ni nyoka, nitabadilika nikae jinsi Mungu anavyotaka. Aya, kumbe ni manyoka. Yampasa mkulima mwenye bidii ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la mavuno. Mtu ambaye inazungumzia bidii ya kufanya kazi, inazungumzia bidii ya kumpenda Mungu, bidii ya kujua jinsi Mungu anavyotaka, bidii ya kukaa katika matendo mazuri ndio uweze kuinua. Maana huyu anazungumzia mavuno, na mavuno ndio yapatikane, lazima kuwe na bidii. Na bidii ni tuweke bidii kumpenda Mungu, bidii ya kukaa jinsi Mungu anavyotaka, bidii ya kukaa jinsi Mungu alivyotuagiza. Karo kajo yako iko mundu ucio tamuhurire thimu arehe tha ici, tondu ndirero horo wa kanju. Arehe kanju yakwa tha ici. Uga maja koja urikira nake na mutharaba. Kana tuko kaya uga. Yatafakari sana haya nasema. Haya nisemayo. Muyatafakari. Haya ambao nafanya nini? Ni yasemayo. Maana Bwana atakupa ufahamu katika mambo yote. Nigwetoro ni muthurio. Nidiko hariria sa monito tima nao. Bwana atakupa ufahamu kwa yote, utaelewa. Lazima mtaelewa. Maana kanisa la Mungu limebadilika. It is no more a church. It is about the kingdom of heaven. It is about the kingdom of heaven. Ni kwa tabia na mienendo ya serikali ya mbinguni. Na serikali ya mbinguni iko na sheria zake. Serikali ya mbinguni iko na mamlaka yake, iko na bidii yake, na iko na mipango yake. That is all that what God is asking us. Hakuna kitu kingine kikubwa Mungu anatuuliza. Tuikaleta kwenda kwake, tuikaleta kwenda kulia atufagie. Alituambia tukae venye anataka, na vingine seek the kingdom of heaven and its righteousness, and anything else will be added unto you. Oh, that is what. Oh, no go torero. Tomathio thamaki wa iguru. Nake no thigu waguo. Na maundu maya mangi mothe nitukuongererwo, nitukuheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako ni kimudurume wa sharia. Abo mathio thigu wa Ngai no thigu waguo. Kimudurume gikurekio haguri. Oh haguri gigukagekia mundu gya kureithia. Ngai akwire nikio giki. Thambia. Wone wa thambia kiagire gituke giciio. Ninyi murauga mutingenda guthambia murenda mundu muthambie. Ule nie de muthambie. Unurenda kwamba kwiyuria ndathambirio no cio wathambirie ni uramenya arihite thogora uriku unigetha ukio mukireria gete ta Esther. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ametoa tena. Turudishie tu. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo injili yangu. Kama ifanya nini? Inenavyo. Mkumbuke mwa Yesu Kristo, maana ni wa uzao wa Daudi. Na hivyo tuleta ciana ciao, muhirega wao tuli muhirega wa Yuda. Mwathani agocwo. Na tuli athĩnjĩri Ngai muhirega wa Levi. Hapa kuna wathĩnjĩri na kuna nini? Watawala.
Na ndio tuko pamoja hapa, na ndio Mungu anatuambia tujitayarishe kwa mipango mizuri yake aliyotupangia. He has got good plan. Anasema nimekupangia mipango mizuri, nimekupangia jinsi Mungu anavyosema, nimekupangia mambo mazuri. Ningoje, subiri tu, just wait for a moment, I'm about to bless you. Kitabu cha Exodus 14. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Halo, mulinifuga na ninateseka, lakini neno la Mungu halifungwi. Haleluya. Motikio hakigo kia Ngai no mojo he no kigo kia Ngai bado kijafungwa, kitakuja kunifungua. Wakorino wametumwa, wametoka mbali, wamekuja wameniambia modo wa Ngai we mohe ni ndirashigene kanitha ne githene kojo hamwajo hire dakiohoka. I am free. Sema I am free in the mighty name of Jesus. I am free. De muhore dire gobo rege, dire monyite migwate, dire makoine maaria anaki, dire makoine majoi, dire makoine magai, na negothie kuhujia kiugo kia Ngai uria ekwenda ndigike. Yes. Kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote. Si mumeona nimevumilia? Hata baada maijali zote bado mimi ni handsome, si ndio? Yes. Ndio kwa, kana ndio kwa. Ndio kwa ani wito. Wana moja kaniali. Ndio kwa. Nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na nini? Na utukufu wa milele. Maana utukufu wa Mungu uko pamoja na sisi. Tusome 11 alafu tupatie Exodus 14. Ni neno la kuaminiwa. Kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Tukifa pamoja na Kristo, tukikaa katika upendo, tukufe sisi ambao tulikuwa tumejijengea vinyumba vyetu. Miili hii ambayo imeshika mambo ya kishetani ife, ndio afufue mwili mpya, afufue nguzo mpya, mipango mipya, nia mpya. I can assure you from today, life will never be the same again. Nakwambia kutoka leo mambo yatafanyika mapya, nguvu itafanyika mpya, tutashinda na tutafaulu katika malengo yote ambayo atatuelekeza. Atalete watu ambao watasimama na wewe, atalete watu ambao watasaidia kazi ya Mungu iliyo ndani yako, atalete manabii watakao kurekebisha, atalete watu watakao kuinua misingi thabiti kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nayo Kutoka 13 mstari wa 14, Bwana akasema na Musa akamwambia, ni 13 ama ni ngapi? Akamwambia, kisha itakuwa hapo mwanao atakapo kuuliza kesho. Hapana, 14. Give me 14 baba, wacha kusikia vitu zako. Exodus 14. Bwana akasema Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli, waambie wana wa sinagogi enywe leo, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pirahorothi, kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baal-Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Nipatie 14 verse 14. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua nafasi hiyo, mwambie Bwana atanipigania mimi. Bwana huyu mwaminifu, Bwana huyu anayenipenda, anaenda kunipigania mimi, anaenda kushinda vita zangu.
sina uwezo, sina nguvu, sina maarifa, sina mwelekezi, lakini Mungu atakaposimama mwelekeo utakuja. 15 verse 15. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nataka niwatangazie siku hii ya leo ya kwamba twende mbele, tusirudi nyuma, tusiogope, mahali Mungu yuko pamoja na sisi. Huyo Mungu mwenye alikuwa na wana wa Israeli, huyo Mungu mwenye alikuwa na Musa, huyo Mungu mwenye alikuwa na Joshua, huyo Mungu mwenye alikuwa na Elikana, bado yuko pamoja na sisi. 16 inasema ya kwamba nawe inua fimbo yako. Iko wapi fimbo? No, ina fimbo. Muthegi na nidi ujege na muthegi. Ujalia muthegi ule wake. Nawe inua fimbo yako, ukainyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Oh, Mungu huyu anafanya jambo jipya. Atakusababishia utakanyaga kule kulikuwa ni bahari, kule kulikuwa hakupitiki, kule kulikuwa na manyoka, kule kulikuwa na wachawi na warogi. Unaenda kupita katikati yao kama wametengenezwa ukuta, na utatoboa, utawapeleka na utafika kwenye hatima ya Mungu bila kushawishika. Ila mwenzako mwambie huyo tutashinda. Mwambie tumeshinda. Yes, mwambie tumeshinda. Maana Biblia inakuambia hawa watu ambao ulikuwa ukiwaona, warogi yasio, hawa watu ambao ulikuwa ukiwaona hautawaona saa tena. Maadui wako hautawaona tena, watang'olewa. Maana Mungu amesema amelete kifagio, niokete kuhata, niokete kweheria mekora thĩinĩ waku, arogi thĩinĩ waku, oragani thĩinĩ waku, anakuja kuwafagia. So David, ukiona watu wameondolewa, usianze kuomba ati Baba rudisha. Hapana. Wacha waende. Maana Mungu anataka kazi yake ifanyike. And this is the time for God's work to start. This is the time that God has given us this. Tuliwaambia kutoka tarehe 1 ya Disemba mpaka tarehe 30 mpaka tarehe 30 ndio poto ya baraka, poto ya ufalme wa Mungu imefunguka. Sasa ni kumiliki, na sasa ni kudikiria, na sasa ni kungoa na kupanda. Haleluya! Ni kungoa na kufanya nini? Na kupanda, kuharibu na kufanya kazi nyingine mpya. Haleluya! Nawe inua fimbo yako, kainyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Na sasa nainua mkono wangu hivi. Hebu inua mkono. Inua mkono. Wacha sasa tugawanyishe. Wa Misri, sema wa Misri. Umisri ulio ndani yangu. Sasa kutoka leo hatutaonana tena. Hatutaonana tena. Pasua bahari, shwa. Mwagekira. Mwagekira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It is that simple. Yes, it is that simple. Maana Musa alimuuliza, nami tazama nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuata. Gai, maadui wako watakufuata, wakifikiria venye umefuka ndivyo watafuka. Wote watamezwa, wote watamezwa, wataingia ndani ya bahari nayo ifungane, wakufe ndani. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. 18 inasema, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi wake. 19 kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli. Sijui kama umeelewa hiyo statement. Naye malaika wa Mungu aliyekuwa mbele analiongoza jeshi. Mwambie mwenzangu ya kwamba mbele yangu kuna malaika. Mbele yangu kuna malaika ambaye ananiongoza, ambaye ananipeleka mahali. Mbele yangu kuna malaika ambaye ametumwa mbinguni kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya kuangamiza watu wa Misri. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao.
kuweka guard. Aliwatanguliza akawapeleka mpaka kwa bahari, bahari imepasuka. Sasa akarudi nyuma kungojea maadui. Kumbe kuna malaika amerudi nyuma yangu. Nyinyi ambao mlikuwa mnanifuata ati mkuje kunimaliza, kumbe kuna malaika. Mwambie mwenzako, kumbe kuna malaika hapa nyuma ambaye ameweka gedhegei, ameweka gedhegei. Oh! Ta imagine muheteto miena yothe. Hey! Eno na Biblia tazama. Yangatio. Akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu, ile nguzo yani itulilia, ikaondoka pamoja mbele yao, ikasimama nyuma yao. Atekumania na leo maadui wamewekewa nguzo, wamewekewa ukuta wa wingu, wamewekewa malaika ya kwamba hawatakufikia tena. Hata wakijaribu namna gani, hata wakijaribu mipango gani, hawataweza matigogo kinyira tondu hena ruthingo. Ituni ria ikoroka, malaika na ikoroka, ena ruhioro wa njora atawachinja. Ikawa katikati ya jeshi la Wamisri na jeshi la Israeli, napo palikuwa na lile wingu lile giza, lakini lilitoa nuru. Mungu atakuhakishia, atakuwekea nuru. Katika familia yako atakuwekea nuru, katika biashara yako atakuwekea nuru, katika huduma yako atakuwekea nuru. Mwanga utawaka. Walikuwa wameweka giza kwenye biashara yako, kwenye kazi yako walikuwa wameweka giza, maisha yako yote yameishi kuwa na giza. Huyu Mungu ameweka nuru, huyu Mungu ameweka nuru, ameweka mwanga. Atakumulikia kule walikuwa wamesema wamefunga, atakumulikia kule walikuwa wamesema hautafaulu, atakumulikia. Niego kumulikira, niego gwakiria mwaki mweru kule maugire gutire kundu urathie. Ngai uyu niego kurathima, atavunja miamba yote, atavunja nguzo zote. Kemo kiendagatia mwendagatia ati Ngai uyu nioka amekuja. Tuendelee baba. Ati lakini ilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakuwakaribia hao. Hebu tusome pamoja. Wakati wa usiku, na hawa hawakuwakaribia, hawa usiku kucha. Yani hawakuweza kuwaona, hawakuweza kuwakaribia. Maadui ambao wako kwenye maisha yako, maadui waliotumwa katika maisha yako, hawataweza kukukaribia, hawataweza kufika mahali ambako walisema. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa chini nchi kavu, maji yakagawanyika. Yani Mungu huyu atasababisha bahari kuu ambayo ilikuwa mbele yako irudi nyuma kwa heshima yake. Atasababisha magonjwa yaliyokuwa ndani yako yarudi nyuma kwa sababu yako. Atasababisha bahari ya magonjwa, bahari ya umaskini iliyowekwa juu yako irudi nyuma, ndio kutengenezeke njia, ndio uweze kupita. Atagawanya kila kitu, atagawanya maadui wako, atagawanya watu waliopanga mipango ya kukudhurumu, waliopanga mipango ya kukuonea. Atawagawanya waliokuwa kwenye vikao vya roho chafu, atawasambaratisha, atawagawanya. Hawataweza kukaa pamoja, hawatakuwa na mpango mmoja, hawatajaribu kukuja pamoja. Anawasukuma. Wana wa Israeli wakaenda ndani, wakipita kwenye nchi kavu ndani ya bahari, huku maji yakiwa ukuta kwao, mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Imagine Mungu huyu ati ugo niguo Ngai akwendete.
Ugo niguo Ngai akwiriragiria atatengeneza ukuta wa maji. Just can you imagine? Atatengeneza ukuta egothondeka ruthingo rwa mai marugame makuhe gitio marugame uguo ni undu wa uria Ngai ekete thiini waku, ni undu wa kiria Ngai ekirite, ni undu wa rurire rwaku, ni undu wa bururi waku, ni undu wa wira waku, ni undu wa nyumba yaku. Ekurugamia rui ruikare gatagati, ugere gatagati, ukahutio ukaigwa ni ruthingo rwa mai na mai matirakwariria makuhe gitio ni undu wa gitio kiria Ngai akuhete. Una imagine Ngai akiruta macio mothe ni undu wao, ni undu wako. Ucoke kugenyo kege ati ni kugiriria wira ucio uruteke. I can tell you, wana wale wa Misri wakawafuata Atethu, wakawafuata wakaingia ndani katika bahari, farasi wote wa Farao na magari yote ya Farao yake na wapanda farasi wote wake wakaingia. Maana wana wa Israeli walipovuka na wao Mungu akawalete mpaka ndani ya bahari na wamekienda kugera hau thiini, lakini walipofika wakasahau kuna maadui, wakasahau kuna wana wa Israeli, wakakuwa mesmerized, wakaona ukuta wa maji badala ya kufuata maadui wakaanza kuguza ni nini imeshikilia maji. Kumbe Mungu alitaka wote waingie huko ndani, wote wakaingia na wote wakaanza kutazama ukuta wa maji. Wakitazama wakasahau wana wa Israeli, nao wana wa Israeli wanafuka. Kuna wale maadui wamekufuata, watafanywa na Mungu wasahau na wewe mambo. Mungu atafanya mambo, wakikaa mahali pale wakakuwa kisubaa, wakishindwa ni wani nini kinafanyika. Madhani ya gosho mewe ikara madhubaete. Wana wa Israeli, wana wa Misri wakaingia ndani ya maji, magekora ni kundu kumu, lakini wanaangalia wanaona ukuta. Huu ni ukuta, wanagusa, wanaigiza kidole inaingia ndani, wanaona kweli ni mai, no ni kile kinyitireire mai maya. Wanaenda kule kwingine wanagusa, wanaona kweli ni maji, lakini hawaelewi ni nini kimeshikanisha hii maji. Wakasubaa huko ndani. Kumbe Mungu aliwaekea mtego. Ukuta ule ulisaidia wana wa Israeli wavuke, na ukuta huo ukaekea maadui mitego. Wakakuja wakasubaa, waliposubaa walipoingia ndani wote ukuta ukaanguka ukawameza wote. Maadui wako watamezwa, maadui wako watabebwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawa katika zamu za alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la wa Misri katika ile nguzo. Umesikia, walikaa usiku mzima wakitazama maji. Halo, andu megotengeragia andu maikarire utuko mugima makirorera magegania ma mai. Thu ciaku cikoigwo utuko mugima cikirorera magegania ma Ngai maria mekeka thiini waku. Thu ciaku cikoigwo utuko mugima cihingicikite cithite kumenya kuria irathie. Ni ndamatumumia thu citu ciothe ri cingirora maitho, thu citu ciothe ri cingiroraga matu, thu citu ciothe ri cingiraunikanga maguru. Agire mwene gutukinyira. Ikawa katika zamu ya alfajiri, naiwa zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi. Bwana akiwa mbinguni akalichungulia. Kumbe Mungu anachukulia maadui wako. Mungu anamashudhereria. Kumbe aliona majangili wa nyumba, alikuwa anawashughulia. Alichukulia jeshi la Misri katika ile nguzo ya moto ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Misri. Mungu atawafadhaisha, atawasambaratisha wao waliokuinukia, wao waliokupangia maovu, wao waliokunenea uovu, wao waliokupangia mabaya. Huyu Mungu atawainukia, atawaweka kwenye fedheha, atawasambaratisha, atawaangusha, atawalete chini. Wewe utainuliwa. Akaikwamisha akakwamisha, yani watakwamishwa. Miguu yao ambao walikuwa na kufuata nayo imekamatwa na imewekwa guru, super guru, haiwezi kuondoka. Akakwamisha magurudumu ya magari ya wana wa Israeli, wana wa Misri, ikakwama hata yakaenda kwa shida. Na wa Misri wakasema, na tuwakimbieni wa Israeli kwa kuwa Bwana anawapiga. Halo, leo tirone meko hato nekura mekura, maana wamekuja wamegundua hapa kuna Mungu anayetupigania.
hapa kuna Mungu. Wana waliokwendea kwenye ndoa yako watajua kuna Mungu, watakimbia. Waliochukua ndoa yako watakimbia, watawachwa. Waliochukua biashara yako watakimbia, maana watajua hapa kuna Mungu. Nimekomenya nikole Ngai, nimekomenya Ngai wa magegania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena pamoja. Acha ninyoshe huu mkono. Mungu, Mungu, oh my God, nyosha tu mkono wako, funganisha hiyo bahari, maadui wamezwe. Funganisha hiyo bahari, maadui wanyeswe, wakunywe na maji. Akasema ili yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Wamisri na silaha zao zote ninawarudisha ndani, wasakame ndani ya maji, watokombe, waende kabisa, wasije wakaonekana tena. 27 inasema namna gani? Musa kaunyosha mkono wake juu ya bahari na kuyapambazuka bahari, ikarudi kuwa kwa nguvu zake. Wamisri wakajaribu kuyakimbia maji na Bwana akawaangamiza hao Wamisri katika bahari. Watajaribu kutoroka, lakini waachiliwi waende kusumbua kwingine. Mutirauma goko muthi mukagia kungi, goko neko kurare kwa mwisho. Goko neko kurare kwa mwisho. Mutigothi kugia kanitha kangi, mutigothi kunyarira nduka teke, mutigothie mutamezwa hapa mukomererio haha, mutikugia kundu kungi. We cannot transfer disease somewhere else. No, let the disease be finished once and for all. Anogiaya. Yale maji yakarudi, yakafunikiza magari na mapanda ya mafarasi. Hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao hakukusalia. I decree and declare, kamurogi kothe kari guku gutikagiona kamwe gekura, kamumarayo kamwe geguku gatikagiona kamwe gekuma, kamuicige guku gatikagiona kamwe gekuma. Wamezwe hapa. Kwani iko nini? Twake newera twatigire umundu ndacoka wira he mahitia butikeme ni umuthe. Lakini wana wa Israeli wakaenda nchi kavu katikati ya bahari, na hao maji yalikuwa ni kuta hapana. 20:30 ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni mwa bahari wamekufa. Maadui wako, maroho machafu mutayaona ufuoni, sio yakikunywa maji, sio yakitega samaki, sio yakienda kutaka kuogelea, lakini kama wamekufa. Ole wangu wewe ambaye ni adui yangu, wewe ulionipangia maovu, wewe ulionitenda mambo ulionitenda, hukumu yako ndio hiyo imetolewa. We are in the life, we are in the world of judgment. We are in the judgment of God, and that is what he gonna do. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Mungu, wakamwamini Bwana Musa na Musa mtumishi wake. Tusimame kwa miguu yangu uweze kumwamini Mungu tu kwa ajili ya maajabu ambayo anaenda kuyatenda katika maisha yako. Sasa nataka tuingie katika nyimbo za maombi za kuabudu. Nyimbo za maombi za kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tulikosa ile wimbo. Atige kurakara, tuigwire tha, tukaraka, heria marakara. Ni alisini wa boru. Ngai wa Ibrahim. Wina kwatia? Niko jitamatara tali rhythm yo. Ngai wa Ibrahim. Yes.
tutum 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 tutum. Usiweke kikongo. Tutum tutum tutum. Tusimame kwanza, tusimame kwanza. Tusimame kwanza. Kila mtu asimame, simamisha wimbo. Nataka tushirikiane maana ili ni ombi. Lile ni hoya. Mwathani agocwo. Ni hoya tukorwo tukihoya tuli hamwe. Na katika kumaliza ili ombi litakapokuwa linamalizika, Mungu atashuka na misamaha yote itateremka. Na huu ni wakati, kama ulikuwa mchawi, kama ulikuwa umetumwa, huu ni wakati wako wa kutubu. Kama wewe umekuwa ukinidhulumu, huu ni wakati wako wa kutubu. Maana Mungu ni wa misamaha. Lakini baada ya sasa, bahari itashikanishwa na utamezwa, utapatikana tu kwenye ufuo za bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunaamurisha Mungu wa mbinguni aweke kifagio timamu kikaweza kuondoa chochote ambacho si chake kwenye nyumba hii, akalete kile chake. Maana kuna mtu amekalia kiti ambacho ni kinafaa kukaliwa na mwingine, kumbe ndio kwa sababu huyo mwingine hajakuja, maana hakuna vacancy. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ombi lako ukileti hii room ikuwe vacant kuingia watu, sisi wote tuletwe upya. Sema upya. Haya, nani atatuongoza kwa hiyo wimbo? Nani? Huyu, patia huyu microphone. Ukaha. Mapatia huyu microphone. Na rwimbo tuli oye na ki riri ihoya. Uimbe rwimbo rutari ihoya. Ukihota kuina na njira ĩrĩa ũkũhota tuine tari ihoya. Rukirika hari undu Ngai egwika munene muno. Twende kazi. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri arĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame nama, nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire, meyana waganu na mahĩtia thambia mbere, ũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte ũthingu, nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire, meyana waganu na mahĩtia thambia mbere, ũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte ũthingu, ndũkana ngota yaku Jehova, nyagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩanorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndwamaconorithirie ndũrĩ, ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa wakwa rĩrĩa itheru, Jorodani arĩonire akĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna, ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie, ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtariĩ taguo ithe witũ, ririkana Joshua ngombo yaku Jehova, nyagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũ, Mwathani wakwa na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie.
ũtongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyoni gĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ no nĩngwenda Everett yanagethũria nyendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũtheri ũcio nĩũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe mehia na waganu mahĩtia thambia mbere ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩihũrĩte ũthingu iririkana Joshua ngombo yaku Ngai Jehova nyagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie wamaconorithirie ndũrĩrĩ. Thank you. Baba nĩ twakwambararia ro rĩngĩ ngumo na ũgoci-inĩ ciaku Ngai tuoka mbere yaku ta ũrĩa watwatha atĩ tũkũmathe rĩngĩ tũtigagũconorithia kũrĩ ndũrĩrĩ nĩ tũkũruta igongona rĩtheru na rĩthingu na nĩ tũgũikara tũrĩ andũ athingu na theru Baba nĩ twahera mehia marĩa mothe twĩkoretwo twĩkĩte ona mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkararia gwĩka ũrĩa ũratwĩrĩte Baba nĩ tũrageragia kwĩyakĩra ithima irarĩ mĩthũkangu ithima itangĩhota kũhingĩrĩria maĩ no ĩndĩ nĩ twahota kũmenya ati we niwe muthamaki nĩ twahota kũmenya we Ngai niwe ũtũtaraga na nĩ ũgũtũtongoria nĩ ũgũtũhe hinya Baba nĩ ndagũthaitha tũtirĩ na ũhoti na tũtirĩ na hinya we tũnyite guoko tũtirĩ ngĩhota kwĩrũĩrĩra mbara ĩno we tũnyite guoko Ngai nĩ ndeneana moko-inĩ maku nĩ ndeneana niĩ na mwĩrĩ wakwa na ngoro yakwa na meciria makwa nĩ ndeneana moko-inĩ maku Ngai ũnyite ũndeithie o ta ũrĩa mũrĩithia thiaga kũrĩithia gatũrũme gake akarĩithia gatwara rũru cigathiĩ agathiĩ agĩcihĩtaga nigetha cithi cikarĩe kwega Baba na niĩ nĩ ndagũthaitha tu ũhĩtĩrĩrie na njĩra ciaku ciothe ũhĩtĩrĩrie kuma na thutha ũhĩtĩrĩrie kuma na mbere ona mwena na mwena rĩ ũhĩtĩrĩrie Jehova wona ngĩhĩtia rĩ Baba ũkanunga Baba ũkangarũra ndũkarekererie rĩngĩ Baba ndĩtware na njĩra ciakwa wona ngĩgeria gwĩka maũndũ matagĩrĩire rĩ Baba njarĩria tu na mũgambo kũrĩ kũ igũrũ wananjarĩria maita maingĩ nĩ gũkorwo nĩ ndakũremeire rĩ tia kũndakarĩra njehereria marakara maya Ngai eheria marakara maya nyũmba-inĩ ĩno Baba eheria marakara twehererie tu marakara tũiguĩre tu ngoro yaku ũtũiguĩre tha Ngai ũtũiguĩre tha Ngai ũiguĩre ciana ciaku tha ũnjiguĩre tha Baba niĩ na nyũmba yakwa ũnjiguĩre tha ũiye Jehova ndiĩkaga ũguo ngũrakarie ndiĩkaga ũguo ngũrakarie ndekaga ũguo ngĩgeria gwĩciria atĩ nĩ wega ndĩreka ndiamenyaga nĩ ũru Ngai Baba no nĩ watũma ndungata ciaku rĩ nĩ watũma andũ aku nĩ moka rĩ Baba nĩ ndaigua mũgambo waku na rĩu nĩ ngũmenya gwĩkaga na nĩ ngũmenya kũrũgama no mũno makĩria nĩ ndakũria ndirĩ na ũhoti ingĩhota ndĩ magomana-inĩ ma njĩra na nĩ ndahĩtirie njĩra ndiũĩ nĩ ĩrĩkũ nĩ ndĩrabatara kũnyitwo guoko kwerekerio njĩra-inĩ kwerekerio kũrĩa kwagĩrĩire kwerekerio kũrĩa ũkwenda thiĩ ndũgame na njĩra ciaku ndũgame na mũtugi waku na mũtugo waku ndũgame naguo Ngai ũnjiguĩre tha ũndekere mehia makwa ũnjiguĩre tha Ngai ũnjiguĩre tha Baba niĩ na nyũmba yakwa ũnjiguĩre tha niĩ na ciana icio nengerete ũtũiguĩre tha ũiye Ngai kĩhato gĩaku rĩ kĩrute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire ũrũgamia araika aku o toguo warũgamĩire ciana cia Isiraeli ũkĩmaikũrũkĩria itu ũiye mũnyuge wa itu ũrĩa wamamũrĩkĩire ũkĩmatũrĩra rũĩ nĩgetha mahote gũkĩra Ngai nĩ ndagũthaitha tũkĩrie rũĩ rũrũ ma nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ
thutha witũ kwĩna thũ na mbere itũ kwĩna rũĩ. Oi tũiguĩre tha twatũrĩre rũĩ nĩgetha tũkĩramũkĩra ũrĩa ũngĩ. Twakĩramũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩ tũkũraha wega waku, nĩ tũkuga wĩ Ngai, nĩ amu nĩ gũkorwo na rĩu ũrĩ o Ngai noguo warĩ kĩambĩrĩria na noguo ũtariĩ rĩu ona magana-inĩ ma mĩaka rĩ o ũguo noguo ũgakorwo. Ndũcenjagia, ndũkoragwo ndũcenjagia ũrĩa waugire, tondũ ciugo ciaku cia kĩambĩrĩria nocio ciugo ciaku cia ũmũthĩ na nokuo ciugo ciaku cia rũciũ, tondũ wĩ Alpha na Omega, tondũ wĩ mũthamaki wa thamaki, tondũ ũrĩ mũthingu, tondũ nĩ ũrĩ tha, nĩ ũĩ gũtuohorithia, nĩ ũĩ gũtũhũranĩra. Wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki ũgakinyithia nyarĩrĩ ciaku gũkũ thĩ, ũnyitĩte mũthĩgi waku, ũthamaki waku ũgathamara na ũkonekana, ũgatherema, ũkaneneha, ũgakorwo nĩ wa magegania. Oye Jehova, we nĩ ũrũgamagia riũa, ũkarũgamia njata, ona mweri ũkarũgamia, matu ũkarũgamia, ona njũĩ, rũĩ rũgathiathia, rũĩ rũgacoka na thutha nĩ ũndũ wa ũthamaki waku Ngai. Nĩkĩo wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki nĩgetha twakuona rĩ tũkona ũhotani, twakuona rĩ tũkona riri waku, twakuona rĩ tũkona ũthingu waku. Tũikũrũkĩrie Baba ũthamaki waku ũke wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Baba nĩ ndanyita mateka maroho ma Farao, nĩ ndanyita mateka maroho ma Ifirisi, nĩ ndanyita mateka maroho ma waganu, maroho ma Jezebel, maroho ma konyarira andũ, manyoka na arogi, onago na aragũri. Baba nĩ ndamanyita, Freemason na Illuminati nĩ ndacikamata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba nĩ thengio, nĩ ndanyiha mbere yaku nĩgetha we ũnenehe, nĩ ndagwo Baba nĩgetha wonekane. Baba nĩ ndagũthaitha, Baba nĩ ndagũthaitha, nĩ ndagũthaitha, nĩ ndagũthaitha, nyihia marakara, nyihia marakara, in Jesus name. Rimashe, fungua kinywa chako, mwambie Mungu asante kwa kusikia ombi langu. Fungua tu kinywa chako, zungumza na Mungu, mwambie tu aleria Ngai ucio, mwaririe ni ena matu na ni etekirite gukuigwa riu. Yes, we keyboard peke yake. Fungua kinywa chako, jitetee mbele za Mungu. Aliana Ngai, jitetee tu, jitetee, mwambie take your petition. Mwireka yo muthi uyu ndirauma guku tandathimite, ndirikana na njira ya mwanya, ndirikana utugine Baba. Oh yes,
Bokoria baboria ndere sekenderere. Zamashenda bokotenda. Otorinaka zekenderere bo. Oria mama shando kote yanda basenderere. Lirikanasia nasiako. Lirikanasia nasiako. Lirikanasia nasiako kai. Neto hetere irio kai. Netume toduda. Totire na hinya. Totire na hoti. Ona kuhoma netuhumite. In Jesus' name we pray. Mungu wa mbinguni, shukurani zote ni kwako. Tunasema asante kwa kusikia msamaha wetu. Tumekuomba na tunajua tumedhitipika kwako. That we were not clean. But now by your grace, by your mercy, by the blood of Jesus we are healed and we are cleansed. Father, thank you for having heard us. Thank you for having sent your messengers to come and deliver the message. We accept the message as you have delivered it, and we have come to you just to seek forgiveness. Kama vile Hezekia alivyokuja kwako akakwambia, kumbuka tu kitu kimoja ambacho niliwahi kukifanya ambacho kikufurahisha. Baba, tukumbuka kitu kimoja ambacho kanisa hili lilifanya ukasikia vizuri. Kumbuka kitu kimoja ambacho mimi mwenyewe mtumishi wako ambao niliwahi kufanya ukafurahi. Kwa sababu ya hiyo ukumbuke tu kunisamea. Usikumbuke tu kunishika mkono. Asante Mungu. Ninakuabudu. In Jesus name. Amen. Tukaeni chini, alafu tutulie tusikie Mungu anavyotaka kutuambia. Just sit in silence. Bethel Clouds TV, empowering lives.